Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas anapauluan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Aday ta, natapala kung day ta sugat mo iti pinitpit ko abulo nga makaagas. Alay ko, nagsakit. Naramaw lang day ta sugat mo. Nalaka nga aglunit day ta. Mabit lang Oh, adto iti panyok. Pagpunas mo iti dara di tatakyag mo. Itad mo kanyak ti panyom. Wan Sige, usaramlat ta. Agyaman na ka. Aguray ka. Apay nga da ka dito'y kabatuan. Apay nasugatan ka. Agpag napagnaklaan. Ngam adagaya mang sursurot kanyak atalo alalaki. Kinikilan ta. Ngam jak ida inikan. Iso na din ang randak. Nagtarayak, aging ka nakadanonak nito Kat nailam mga kita. Nakaalam nga ro dita sugat mo. Idi na igalisak. Naitama to'y takyag ko itinatira da ba to. Kat, ayon nagiti mang kamkamat kan ka. Awan mat makita ka tatawi ti aglawlaw. Tsaka mo, nagsublida siguro, idi saan da ko na makita. Kayat mo ka dita itulod kay Jabalayo? Saanan? Ngam sa anak pa'y nga gawid. Amangan na agdadag iti lalaki iti dalan anang dangran kanyak. Sige, umay ka nga ron. Mapantay ti dayja abanda. Mayat ijay. Nalingad. Ijay tangag sarsarita. Oh, anya ti ko nang dito'y abanda. Saan ka diya nagmayat dito'y? Well, anya itayan tinagan mo. Siyak ni Katrina. Sika, anya tinagan mo? Jerome. Madlaw abak nang ka Ngamin. Kaslang inginaan ti kawas mo. Kawas ti baknang. Well, baknang kami, Katrina. Isumat lagayam adakas ti panggap kan kadagiti ko na malalaki. Amang ano kaya't da ka kidnapan? Kat ipasakada ka iti milyon. Ha? Oh, saan kit din? Nalabi na kasta. Ayan ti balayo? Iti asidag ti sentro. Ha? Nagadayumat gayam. Apay nga minanakadanon ka dito Nasamak nagpaspasyar no kastangawan klasek. Aging ka anakadanon nito Inton maminsan, agayab ka iti kadwam. Saan ka ngagmaymaysa? Sa balit ipagasman iti gagayam ko, ta agbisyo. Naimpag nga rod, ta saan ka kaskadakwada? Well, ngamin, istrikto na di papa. Kanayon nakabilbilinan iti si bibiyag pa Nukasta, pimusa yan ti amam? Well, damamakan lolo lang ti kadkadwa kiti balay. Kastamat na iti katulong. Sika, baknang kayo kadimat? Nakurapay lang ti adda ka bibiyag ko, Jerome. Pimusay matanday dinanang ko. Kapo iti disgrasya. Kat inasawan ni papa ti kabit na nga adda anak na. Idi kwan, pimusay ni papa gapo iti sakit. Isu nga ulila akon iti inakan ama. Kastagaya. Kat, siyak ti pinagbalinda na katulong ije balay. Siyak ti katulong da. Siyak ti aglaba, agluto, kan amin na trabaho ije balay. Kaasi ka mat no kasta. Apay adi ka pumanaw. Kasanon ti balay mi? Balay da mamakin papaday jay. Kastamat ti dagami. Itulok ko ka di atagi ko ang amin yan ti Gloria. Kasano ka nga rodan? Kaasi ka lang di balayo. Nairuhama kon. Kat no kasta jakon kabalan ti panangululpit da kanyak. Umayak dito
Kat dito'y ko nga isangit ti sakit tinakam ko. Kasi kamat gayam, Katrina. Kabailak da ito'y. Siyak pa'y. Napigsa aklat ta. Amin at trabaho, kan amin aranggas da kanya, kabailak. Katrina, Ne? Naibayag ta na nagsarsarita. Ala, umay kan. Itulod ka nga agawid. Narigat no agmay-may saka. Ngam, mapanta pa iti pagagasan. Ta ipaagas ta day ta sugat mo. sige. Kat agyam anak. Angam, agkita tanto manan dito kabatuan. Nena, sa di naman ang ayan di anak mo. Ahapay ka di adyak nakita itangal daw. Kunanamot ang mapanlaagpag na papa. Dayjay nga anak mo. Naasam nga agpaspasyar. Bayan nyo latan, papa. Ti importante, awan dakas ngar aramidan na. Intun sumangpet. Ibaga, takasarita. Uwan, papa. Embes nga agripaso iti leksyon na. Ngam agbulbulakbol maten. Papa, Nasken nga igad na ti agadal. Gaputa iso tinamnamaek amang imaton iti negosyo. Apaman amalpas nga agadal. uwan, papa. Amo na dayta. Namnamaan nyo ang makalpas iti panagadal na. Ta saan mo't ang managbarkada ni Jerome. Dayta laeng, tanaesem nga agpaspasyal. Nay ko, auntie. Nagsakit titong payo. Sa dino tinapnapanam. Imbagakmat nga aglabaka. Ngamnapnapanam, ha? Kwa, adala intulod ko agayam, auntie. Intulod ko ijay sentro. Ngamin, amang ano dakas di mapasamak kan kwa na. Sino dayta? Ni Jerome, auntie. Lalaki gayam. Nugasta, garangganjang kagayaman. Kayat mo ti makiasawa? O sige, ibagam laeng, ta itamot laeng. Pumanaw kan dito'y balay. Saan, auntie? Ha! O sige, ingkaglaba. Tanagado ti naornong alalabaam. Wan, auntie. Ha! Katkas dosam, tanagsokir ka kanyak. Saan ka amangan aging gainton rabi eh? Maawatam, ha? Wan, auntie. Naulpita talaga ni Auntie Gloria. Sipud pimusay day di papa. Amin akayat na. Pasapul nga ramidag adagos. Sa anak kano amang mangan aging gainton rabi eh. Kasta ka na yung ti aramidan na kanya. Ngamsa na bale, nabsugak pa'y mat. Ngamin, nangan kami ka ni Jerome iti restaurant. Kalpasan anapan mi impaagas ti sugat iti takyag na. Ano timon lang? Ha? Sheila? Atoy! Ilabam dagita kawas ko. Sige. Saya ato malaban, ha? Kaya ko na bang dagiti kawas ko? Isungay kam iti fabric conditioner. Uwan, Sheila. Saan ka nga ginina na? Aglabakan! Rumbang kumaanapan kayo adagos iti presinto ti pulis. Taim pa kaamuyo tinapasamakan ka. Saanan, mama? Amangan no adda-adakas ti aramidan da kanyak. Ngam saan ang mabalin ti kastoy nga inaramid dakan ka? Agan an nadak to ninton maminsan, mama. Kat kidawag adiyon ibagbagaday ti ka ni lolo. Tapno awarin parikot. Ngam anak. Amok anak adon tumanan a sermon na. Ala, si katimakam mo. Ngam pangaasim. Saan kan apo manasyar? Gaputa dayta ti pakaisagmakam. Jerome, apay day ti panyo na inayon iti kawas mo alinabaan ni Nana Inday. Ha? Igyo kanyak, mama. Adtoy. Agyam anak. Naimbag ta saan ng basuran ni Nana Inday dayto eh. Panyo ti babae dayta. Nabordaan iti nagan a Katrina. Wen, mama. Isublik to dayto kinkwana. Iso ka di ti babae ako nam anang tulong kan ka. Wen, ma. Isublik to dayto apanyo into nagkita kami. Sige, kan kayat ko amaam-am mo. Into nagkita kayo, ipasyar mo diti balay, taikak iti gungguna, ta tinulungan na ka. Wen, mama.
Kan pangaasim, tasaan kan nga umad-adayupay. Kita man, dandani kan na isagmak. Wan, mama. Mama, kumusta ti grocery? Amangan numaluglugin. Kat saan tayo na mapagnumaran kada papa? Di kagdanag, anak. Saan na malugi ti grocery? Ngamin, nalaing ni papam anang italkak. Nalaing iti ni Kosyo ni papam. Impaglakit din tada ni papa. Wan, sipot pimusay day di ama ni Katrina. Nagsinubyan kamin kan ni papam. Kat ison ti dinutukak amang imaton iti grocery anapanawan ti ama ni Katrina. Kat kaano tangarod nga agawid iti balay ni papa? Inton awan klase manak. Oray ijaytan amaturog. Sige mama, kailiw ko matan ni papa. Hoy, Katrina. Adda papanan mi ka ni Sheila. Kat sika, agyan ka dito'y balay. Kat jak kayat amapan kay jay grocery. Maawatam? Wen auntie, Iti ka nito ang maamuak anapan kay jay grocery. Kat nagkidaw ka manin ijay iti kwarta. Makaraman ka manin kanya. hoy Katrina, labaam dagiti na urnong akawas ko. Agraman dagiti ulas kan ap-ap ti kama. Sukatamatan dagiti kurtina. Agdalos kamot ijay seled ko, Katrina. Labaam amin nga ulas kan ap-ap ti kamak. Wen auntie, Kayat ko nga inton sumangpet kami. Nakadaldalos launay to'y balay. matungpal auntie Gloria. Gundaway ko day tuya na pumanaw. Pumanaw aklangan dito'y balay. Padasak ti makigasang gasat iti sabali a lugar. Parang agbalegi ak. Kat agsubli akto dito'y balay. Tapapanawak dagiti agina. Awan karbanganda dito'y balay. Agraman ti negosyo day di papaken mama. Isudan ti agnomnomar. Inakwan. Awan kwarta. Ngam makamo ditan. Basta pumanawak dito'y. Oh, at titin sagana mi kan ni tita na amerienda. Lolo Cosme. Naimas dayta. Agyaman na Filina. Nasaya at met ay malatiw ka dito'y balay. Awan ngamin araramidak di tabalay, lolo. Iso an nalagip ko ti umalatiw. Makisarsarita ko maka ni Jerome. Ngam saan pa arimwar dita silid na. Ang gusto ka kadi, ti apo ko? Kwa? Wen, lolo? Gusto akan kwa na? Nagasa ti apo ko. Ta gusto ka kan kuana. Ngamin, napintas ka. Kanbak nang kayo matlaeng akas kada kami. No kasta. Kaya't nakapara iti apo ko yo, lolo? Wala. Intun adanan anay nga idadyo. Kayat ko, ada kayon to ti agasawa. Talaga, lolo? Wen, ibagak to ka ni Jerome. Asaan nga agaram iti sabali. Tada kayon to ti agkalaysa. Inururay ka arumar iti silad mo, Jerome. Apay, Felina. Anya ti bagam? Kwa? Awan madkit di? Ngam kayat ko lang ti makisarsaritakan ka. Awan gayam, insaganaan ka iti meriendam di ta kusina yo. Anya? Umay ka, mapanta di ta kusina yo. Ingkag merienda. Ni mamam ti lang isuro kanya, no anya ti paboritom a merienda. Kat siya kon ti nang isagana. Apay nga da ka man ti balay mi. When, takayat ka akasarsarita. O sige, inumam day ta fruit juice. Agyaman na. Ay, when gayam, manipod inton bigat, agkuyog tan amapan ija pagadalan, ha? Naskan ka di dayta? Wana, kasta ti kunan ni Lolo Cosme. Agkuy-kuyog ta kano, no mapantay ija pagadalan. O, sige. Okay, awan nga rod parikot. Jerome, napintas ni Felina.
Kat baknang dapay. Nasaya ato ti pagbanagam no isunto ti asawaem. Unay kayon, lolo. Ubingak pa yung gamday takit din ti bagbagayo kanyak. Intunan anayan ti tawon niyo. Kayat ko nga isunto ti ikalaysam. Anya? Nagsarita kami iti ama ni Felina. Intun makagraduar kayo iti college. Agkalaysa kayon. Ha? Apay kasta, lolo. Napintas ni Felina kunak manen na po. Kaya nasingpat man. Saan kumot nga ayatan ni Felina? Masursurum to nga ayaten. Gaputa nasingpat abalasang. Saan kan nga agsukir iti kayat ko? Mas nasaysaya at tutibiyag mo no iso ti maasawam. Gaputa baknang da. Ni Felina ti agtawid iti kinabaknang da. Kat si Kamat ti agtawid iti kinabaknang tayo. Kat no pagtipunan niyo dagiti kinabaknang tayo. Ad-addan nga umado. Lolo? Pagsayaatan niyo adwa kan ni Felina, ti kayat mi ang mapasamak, Jerome. Nay, balasang kao. Apay akas lama ditirik nam. Intugaw mo matan dito igid ti kalsada. Nasakit ti ulok. Kan mabisinak unay, tata. Anya, nay apay ngay. Sa dino tinagapuam. Tata, mabisinak. Ala, mabitlaeng. Tay nakgumatang iti kanam. Ay na, talaga mabisin ka balasang ko. Naibos mo ti ginatang ko akanam. Agyaman nak, tata. Anya tinagan mo. Katrina, tata. Sakmat ni tatang amagno. Sa dino ti pagturungam, tadaimet mo abag. Nagtalawak ije balay mi, tata. Kayat ko ti sumrek iti trabaho. Takayat ko ti agurnong para iti arapaap ko iti biyag. Adara pa mo balasang ko? Uwan, tata. Iso kayat ko ti makitagkad tapno makaurnungak. Kayat ko asublian ti inagaw da negosyo mi. Inagaw ti agsyuman kanyak. Kat isudan iti anak na, kan ti ama ti anak na ti agnomnomar. Pulos adidak ikan. Ay nagtakas dan. Nagbalinak kababaunan. Kat awan na pulos itid da kanyak akwarta. Magmag na akama pa ni Jay pagadalan. Idinto ani Sheila kat nawadwad ti kwarta na iti inaldaw. Ay una yan. Mala, umay ka balasang ko. Sumurot ka kanyak. Tata, Sumurot ka kanyak. Tawan dagas ang mapasamak ka, basang. Sumurot nga ta ni Katrina itilakay. Anya ti agururay agasat para kankwana. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Gasas, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas rimwa ti aginaad da Gloria kan Sheila ket binilinda ni Katrina nga aglaba iti murengda ngem iti daytamot laeng nga aldaw. Nagtalaw daytoy nga oray awan pulos kwartana. Nakadanon iti sentro ti ili. Ket kastaunay abannog ken bisin na. Gapo tanagnag na. At dalakay anang tad ken kuana iti makan. Ket inalukoy na asumurot ken kuana. Itagagayam denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Gasas dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sumurot kan kanyak, balasang ko. Tamang anuan niya pa iti mapasamak kan ka dito'y sentro. tata. Umay kan, sumurot kan kanyak.
Ngam inta pa'y makitsenda sakbay nga agawid ta. Wan tata, sumurot ak kada kayo. Sige, akinanata pa ay. Tagluto tanto iti kanin ta, apo ka? Wan tata, Apong kunamlatan kanyak talakaya kon. sige apong. Asino ti kadwayo dito'y balayo apong? Sisak laeng ti agnana ditoy. Gaputa adda dagiti anak ko iti adayaw. Sarong karandak matsag paminsan. Kain kanayon dakmatkit di apawitan iti kwarta nga uray agpinpinsyonak. Ngam, rumbang nga adda kadwayo, talakay kayon apong. Adda tay karuba di ta abalasang. Nga ayabak ko mga agnaid dito'y balay ko. Tapno adda kad kadwak. Ang madda ka matain. Iso asikalaangin ah. Wan, apong. Kat agyaman ak unay. Nulakay tamakaanos ka dito'y balay ko. Nawaya ka lat tangag na dito'y aging kat kay kayat mo, Katrina. Agyaman ak manan apong. Ti awanan ba in ije a Katrina? Sa dino tinapanan na. Wala rod, mama. Saan mo ta naglaba? Sapay nagadudag iti kawas ko, alabaan na ko, ma. Urayan tangag subli, tapagi karwak man. Makaraman manin kanyak dayjay adang nga. Oray siyak, mama. Ipungot ko apama na sumangpot. Nasukir dayjay a babae. Anya nga tanong pagtalawan talangan dito'y balay, mama. Total, si kamot tanti aking balay dito'y. Taing kalay sana ka idi ti amana. Sheila, saan ang mabalin? Marigatan talakit di dito'y balay. Asino ti agluto no pagtalawam? Ti aglaba iti kawasta. Sa bagay. Iso ti babaunan ta ditoy. Libre pa'y. Santa atang danan. O sige, mama. Maawatak. Iso pa'y atang danan no mga lata iti katulong. Wan, mama. Saan ta nga roda na pagtalawan ni Katrina? Tatong palbiag na nga agserbi kadata. Rumarag, inaksarong kara ni Katrina. Ken isublik ti panyo na, mama. Asino ti kadwam? Siyak lang, mama. Ngem, amangan no makasalaw ka manan iti dakas a tao. Saan mo't siguro? Ngem anak, amangan no anya manan ti mapasamak kan ka ijay. Di kay agtanag, mama. Awan dakas ang mapasamak kanyak. Agan an nadak. Amangan no sa pulen na ka ni Felina. Anya nga tano, isurot mo laangan. Saan, mama? Ken masurunak ka ni Felina? Kanayon na sumursurot kanyak. Agayat kakadikan kwa na? Saan? Saan ko nga ay ayatan ni Felina? Iso lang tag gusto kanyak, mama. Oh, ada ka mo at Felina. Anya day taigam mo? Merienda, tita. Idisok dito lamisaan. Impalutok iti katulong mi. Umay kayo para manan. Patya ka magustuhan nyo. Bilo-bilo, tita. Naimas day ta. Kan paborito pa'y. Ayan ni Jerome, tita. Rimwar, adala ka no sa rungkaran na agayem na. Apay adinak insurot. Apay asaan ang nagpakada kanya. Ha? Naskan ka din nga agpakadakan ka? Wen tita. Ngamin, syakton ti agbalin nga asawa na. Ngarod, naskan nga agpakada kanyak no ada papanan na. Anya? Husto tita. Saan ka di? Rumba nga agpakada kanyak ni Jerome. Kwa. Saan kayo pa'y nga agasawa? Iso nga awan anyaman na. No saan nga agpakadakan ka? Ay, saan, tita? Ti kayat ko, agpakada kanyak. Ura iti pagadalan. Ti kayat ko, da kami latatag kuyog. Diyak kayat makikuyog iti sabali a babae. Siyak laeng. Nagkinaawatan kayo ka din, iti anak ko? Wan, tita. Ay ayatan nak ni Jerome. Kat ay ayatak man.
Lolo, apay akas dyan ni Jerome. Saan ang nagpakada kanya? Ha? Saan ang nagpakadakan ka? Ne, apay, napananaya. Adda ka no sinarungkaran na agayam na. Ne, apay nga, asan ang nagpakadakan ka? Amangan mat no babae, dyan sinarungkaran na agayam na, Lolo. Babae? Wan, Lolo. Oh, saan ang mabalin? Diyak kaya't nga adda sa bali akadakat na babae. Siyak kumalaang, Lolo. Wala po. Si Kalaeng. Siyak ti agbaling nga asawa na. Inton madanon ti aldaw. Iso anas kan asyak lang ti kakuyog na iti sadino man napapanan na. Husto akadi, Lolo? Wen, Felina, apo. Husto ka. Sino day ti lalaki ang masabat ko? Kasla itala ang makitak dito ya. Miss, mabalin ka diti agdamag. Anya day jay? Anda ka diyam amam ngagnagan diti Katrina Monteverde? Ha? Ni Katrina? Well, kayat ko la asarungkaran. Aguray ka. Asino ka kadi? Kan apay asap sa pulam ni Katrina. Siyak ni Jerome. Agpagayam kami ka ni Katrina. Kayat ko la asarungkaran. Kan kayat ko nga awisin ni Jabalay, ta kayat ni mama ama kita. Apay kayat na makita. Kayat nga ikan ni mama iti sagot. Gapoy ti panang tulong na hindi kanyak. Kasta? Anya sagot ti itad na ka ni Katrina? Ikan na iti basit lagatad. Kayat na mismo ani Katrina ti pangyawatan na. Kasta ka di? Kinapudno na. Nagtalaw ni Katrina. Kat saan mi nga mo, no sa dino tinagturungan na. Ha? Umay ka, mapantay di balay. Tayam amo ka ni mama. Ado ti ibagami kan ka, maipapan ka ni Katrina. Wan, Jerome. Daytat kinapudno may papan ka ni Katrina. Di mo laam mo. Ngam talaga nga agtatakaw daychay. Ha, takawan na dagiti kakaroba ditoy. Mangibaba inday jay a babae. Iso ka na yun nga untan ni mama. Dusaan na pay, ngam kaskas di agtakaw lata. May titad mo ti amin na kayat na. Kasta ka di? Nagtalaw dito'y balay. Kat tinakaw na amin na kwarta ni mama. Agraman alahas na. Saan ka di, mama? Ha? Wan. Podno ti kuna ni Sheila. Kasla anghel ti rupa na. Ngam anghel jablong at gayam. Sige nga rol. Agpakada akon. Tangay awan mo't gayam ni Katrina. Kuha. No pa'y awan ni Katrina. Kaya't kung agbalinta nga agpagayam, Jerome. Ha? Mabalin ka di? Awan mo't dakas na. No kasta. Mabalin ka di nga isurot na kijabalayo. Ha? O sige. Okay. Urayan nak nga ron tagrubwatak, Jerome. Naasikasom ka din, ti pa nag-transfer mo iti pagadalan, Katrina? Wan apong, nalpasan. Kat may tuloy kumatlaang ti agadal. Wan sayang may no agsardeng ka. Wan nga rod apong. Sana bale, agawatak iti lalabaan. Isupay ti sweldo nga igatang ko iti kasapulan ta. Ala, kwartam latan apok. Sana bali ta damot pensyon ko. Ken agipaw-paw itdagiti anak ko iti kwarta. Apong? Basta ikaid mo ti agadal apok. Tapno makaturpos ka. Apay, Jerome. Asino di babae nga insangpat mo di ti balayo? May sa pagayam. Saan na mabalin ti kastangar aramidam? Mangisangpat kakit din iti babae di ti balayo? Ha? Ne, kasla asawa nakmutan iti kasta pa nagsasaom Felina. Talagamot. Agbalinak ton nga asawam. Iso akas la agasawatan. Mabalin ka di, umadayo ka kanyak. Ala, agawid kan. Saan ang mabalin?
Dituyak pa'y balayo. Saan ka akayat? Isu asardingan nakon. Lolo, nasayra kiti imbaga ni Jerome. Saan nakano kayat nga agbalin nga asawa na? Anya? Ne. Apay akas tatimbaga na. Adda nga mintay sa nga ili na idikalman a babae. Dahil di samat ti kayat na. Saan na mabalin? Ay, ayatak ni Jerome, Lolo. Agkalay sa kami kumaitan. Ha? Saan na mabalin na po? Ubing kayo pa'y. Naimbag tulaang hen. Intun makalpas kayo niti panagadalyo. Agkalay sa kami itan, Lolo. Ibagak kada papakan, Mama. Ubing kayo pa'y, apo. No kasta, dituyak nga rudan balay yung nga agnaad, Lolo. Sige. At dapat bakante asilid dito eh. Ijayan ti silid mo. Agyaman na, Lolo. Nagdadakas na iti istorya ni Sheila. May papan ka ni Katrina, anak. Wen mama, ngam nakadkadlaw nga agul-ulbud dalang. Nasaya at atao ni Katrina. No nagtalaw ni Katrina, sa dinuwarot ti ayan na ita. Saan na kanumat nga mo, mama? Sayang, no kumata amo na dito'y balay, dito'y latakuman nga imay. Jakmat ngamin na ibagakin ko anat ti address ko. Kan saan mat ngamin na nagdamdamag. Tati saritaan mi. Agkita kami manan iji kabatuan anagam amuan mi. Sa dino nga ruden, tinagturungan na. Saan da kanong amo, mama? Sapay ko matagkita kami tupay. No kumata amo ta tinagturungan na, sukunen ta kuma, kat dito'yan balay nga agnaan. Anya ti kayat asawan na ita amaleta, Felina. Napan ko inala dagiti kawas ko di tabalay. Ngamin, dito yakon balay yung nga agnaad. Anya? Apay nga agnad ka ditoy. Kat nagasidag na ita balayo. Basta dito yakon balay yung nga agnaad, Jerome. Takasta ti ko na ni Lolo. Ala, Felina. Ipan mo ti maletam iti bakante asilid. Sige, Jerome. Ingka isurukan ko na ti bakante asilid. Lolo? Siyak ti masurot. Kat dito'yin balay nga agnaad ni Felina. Ngam, Lolo. Saya atam ti panakilangan mo kan ni Felina, Jerome. Jak kayat, asaktam ti riknana. Oh, makitam? Kaya't nakatalaga ni Lolom, aparakan ka. Iso ako na, adito yakon balay yung nga agnaad. No siyak ti masurot. Jak kayat nga agnad ka ditoy. Uray, anyo ti bagbagam? Agnaad, dito balay yung. Nagpintas mo't tanda ito'y siled, para kanyak? Kasmat la iti siled ko, anapintas. Felina, saan ko akanunungan na nyaman tinagtultulagan nyo kani Lolo? Nalpasan titulagan da Lolom, kan dagiti dadakkel ko. Nga agkalay sata, apaman ang makalpasta iti panagadal ta. Saan ko akanunungan dahi tulagan nyo? Basta agyan akong diti balayo. Kat awanan maaramidam. Nagbayag asanak nga imay dito'y kabatuan. Kat sapay la ko mat, tamayra na nga umay dito'y ni Jerome. Manglimlimo ak abakat. Tapno awan makailasin kanyak dito'y. Nangaruna daan ti Gloria ken Sheila. Ay, sapay la ko mata umay ni Jerome. Kayat ko makita kan makasarita. Naimbag man, ta nakapasyar ka, Jiro. Wanan ti Gloria. Takayat ko adamagan no nagawid ni Katrina. Apay, namnamaam ka di nga agawid day, Jack. Wanan ti. Ay, Jack amo no sa dino tinagturturungan na. Saan mo na sa pulan pay? No kayat mo, nilaangan Sheila ti agbalinagayam mo. Napintas mo diyan ako.
Sheila! Umay ka man ditoy. Adda ni Jerome. Saan yun nga yaban, auntie? Sa anak mo't lang ang makapagbayag. Jerome. Nilangan Sheila ti agbali na gayam mo. Awan mo't dakes na? Auntie, ibagayon to kumaka ni Katrina nga umay balay. Kaya't ang makasarita ni mama. Nilaangan Sheila ti mapa ni Jibalayo. Kas kasukat ni Katrina. Isulaangan ti ikan ni mamam iti gunggo na. Sana mabalin, auntie. Gaputan ni Katrina ti kayat ni mama ang makita. Saan ni Sheila? Napimpintas ni Sheila. Ala, auntie, agpakada akon. Agsubli ag tumanan inton addan ni Katrina. Hi, Jerome. Ha? Kumusta ka? Anda ka matgayam dito'y balay mi. Sige, agpakada akon. Ay, saan pa'y? Dito'y kapay balay. Agmerienda ka pa'y. Saanan? Sige, agpatuloy ako. Saan man, Jerome? Mala, agsarsarita kayo pa'y. Tainak mangisaga na iti merienda. Rumarakon. Sige, itulod ka aging kay ti pagurayan itilugan. Saanan? Kayat ko pa'y tagpasya rin di kabatuan. Kayat ko ti mapanijay. O sige, kuyugan ka. Kayat ko ti mapan ijay balay. Ngam, amangan no adda ijay ni Auntie Gloria. Amangan no niya ti aramidon na kanya. Iso nga aglayo na klat na ni Jacentro. Saan ako na kuyugon Sheila? Saan man? Kuyugan ka. Ni Jerome. Kadwa na ni Sheila. Mangliklikak adagos. Apay nagkuyog ta. Nana, mabit lang. Siyak di ay ayaban na. Partakak pa'y timag na. Saan ang mabalin ang makita nak ni Sheila? Madlaw nga ta ni Jerome at ibaket kat iso ni Katrina anang limlimulaeng. Gagayam, di uliwayan na denggan tituloy ta serye tayo itaalawas anapauluan. Gasas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agyamyaman ni Katrina. Gaputan na saya at tilakay anang tulong kenkwana. Kat pinagnaad na pay daytoy iti balay na. Iti may sangal daw, napan ni Katrina ijay kabatuan, asigod nga ayuyang na. Tabarang makita na ijay ni Jerome, ngem napaay daytoy. Iti dalan, nasalaw na da Jerome ken Sheila, ngem nagdardaras asimyasi iti dalan. Itagagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapauluhan. Gasas, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dito'y tipag na apay anak kuyog da Sheila ken Jerome. Nana, mabit lang. Siyak di ay ayaban na. Partakak pa'y timag na. Saan ang mabalin ang makita nak ni Sheila? Mabit lang, Nana. Partakak pa'y timag na. Aglingad ako niti karuutan no surutan nakpailaan ni Jerome. Sino day di abakat? Amamom ka di? Apay kayat mo akasarita. Saan ko nga mo? Apay nga ruda kayat mo akasarita. Sapay nagngir-ngir ti suot na. Kwa, kayat ko lang ay kaniti tulong. Tulong? Anya tulong ti pay mo kan kwa na? No kwarta, itad mo la kanya kon. Imbagla kwarta. Sige, inakon. Kayat ko ti agpagna-pagna. Kat di na kon surutan pa'y. Napanan? Naatap kanyak ni Jerome. Ngam sige laang. Liklikan naklata. Ngam into nagangay. Amok nga agayat kanto mat kanya. Wan mama, agusto ka ni Jerome. Ididamok pala makita. Kat kayat ko nga isunto ti agbalin nga asawa. Uray siya, Sheila.
Isuti kayat ko ang makatuluyam. Gapot ako na mabaknang. Baknang at talaga, mama. Nasaya ato tibiyak mo no bilang, Sheila. Wan, mama. Iso apadasat tuma na sarungkaran iti balayda. Makigayimakan kwa na. Aging nga agbalin kami ang nasingad. Saan ka makaturog amang pampanunot kada Sheila kan Jerome? Apay nga ta nagkuyog da. Agam amo damat gayam. Kaya't ko kumaama kasarita ni Jerome. Ngam saan mat amabalin. Gaputaad da ni Sheila. Sayang. Sana bale. Baliwak tumanan timapan ija kabatuan. Bareng agra na kaminton ka ni Jerome. Paturog akit din. Tamasapa akpay nga agring inton bigat. Sige apong, agar mo sartayon. Tasumreg ako ni Jay pagadalan. Wen apaw ka. Nagsapa ka na nagriing. Wen apong, tadyak kayat timala daw ije pagadalan. Kahit, adda ka di mo't laeng gagayam mo iti mali sa mapagadalan. Wen apong, aduda nagbalin agagayam ko. Nasayano kasta. Ngampiliam ti pakigayam am aapok. Taadda gayam asan nasaya ti ugalay kan aramid na. Wen apong, Agsingsingpet kan agan anos kalat taapok. Tapno maragpat mo ti kayat mo aragpatan. Hello, miss. Asino ka? Apay nga da ka di ti paraangan, da Jerome. Gayam nak ni Jerome. Sika, asino ka? Kapin anong ni Jerome? Siya, ti asawa na. Ha? Asawa na? Ada asawa ni Jerome? Imposible. Aguray ka. Anya ti gagaram iti asawag? Taapay nga imay ka. Kaya't kula sarungkaran. Oh, Felina, Sheila, ada kayo matiti paraangan. Apay asaan kayo asumrek? Saanan, mama? Ngamin, pumanaw matla adagos ni Sheila. Ay, saan ang tinana? Saan ka pumanaw? Kaya't ko ang makita ni Jerome. Ano kasta, umay kayo, sumrek kayo. Ada ni Jerome iti silid na, inakbi it ayaban. Saanan, mama nena? Di yun ayaban ni Jerome. Pumanawan ni Sheila. Gaputawan matirombang apagsaritaan da ka ni Jerome. Apay nga awan. Iparit mo ka di panagsarita mi ka ni Jerome? Imposible mo't nga asawa na ka? Sige, umay kayo. Umunag kayo. Wan auntie, umunaga. Nene, nagpuskulan tiro pa na? Imunagan. Ala, umay kan, Felina. Umunag ka. Agsasango kayo at talo ka da Jerome. Wan, mama nena? Itaman pa'y nga inawagan nak iti mama. Kasta ti kayat ko ayawag kada kayo, manipod ita. Ala, awan parikot iti dayta. Anak ka di bagaya anwa. Agrepripaso ak ngamin. Bayan pa lang day ta pa nagripaso. Nanggag mo ti imbaga ni Jerome, Sheila? Agrepripaso. Iso amabalin ka di? Pumanaw kan. Awan babain mo? Uray si ka, awan matlat babain mo. Ngamin, asawa ko namkit din kan kuana. Sheila, nakaumay ka man. Nakitam ka din ni Katrina. Saan pa'y? Kwa, no mabalin. Agsarita ta adudwata, Jerome. Di lang mabalin, parwaram daytoy abroha. Sikat ti rumwar. Balay ko matla daytoy. Iso asikat ti rumbang arumwar. Oh, kasano, Jerome? Rumwara ka no? Sapay ada kayat ko nga ibaga maipapan ka ni Katrina. Asino a Katrina dayta? Sige, rumar ka, Felina. Agsarita kami pa ka ni Sheila.
Kinapudno na. Awan pa'y maipadamag ko, may papan ka ni Katrina. Gaputaging ga ita, saan ang nagaw-awid? Ngam, baybay amo ni Katrina. Sana bale, tada akmat. Sa di nga rodan ti ayan ni Katrina. Nalabi ta si Murutan iti lalaki. Anya? Wan, playgirl nga minday dya babae. Kinapudno na, agsusukot ti boyfriend na. Kat bak nang alakay tay na ude a boyfriend na. Isa siguro ti si Murutan na. Sa anak amamati ka ti ibagbagam. Apaya saan ka mamati? Kat ibagbagak ti pudno. Nasingpat ni Katrina. Agin si singput laday jay. Pangaasim Sheila. Iti ka nito ang makitam ni Katrina. Ibagam nga umay dito balay. Apay ka di akayat mo ang makita day dya babae. Kat addaak lang arudan. Basta kayat ko ang makita. Sige. Ngam, mabalin ka di ti makisiningad kan ka? Ha? Sarungkaran na kumamot iji balay. Sige. No kasta, agpagayam tan? Wan. Awan parikot iti dayta. Kasino di agnagan iti Sheila, nena. Nagipulong kanyak ni Felina. Pinarwar kano ni Jerome ni Felina. Gapo iti dayjay a Sheila. Gayem ni Jerome ni Sheila, papa. Apay nga rod, pinarwar na ni Felina. Gaputa saan da nga kinaawatan ka ni Sheila. Nasakit nga minti panagsasao ni Felina. Iso day jay, balsan mo't ni Sheila. Ngamrumbang ani Sheila, ti pinarwar na. Saan kat ani Felina? Papa, nakadkadlaw asaan akayat ni Jerome ni Felina. Saan amabalin? Iso ti kayat kong ay kalaysana. Awanan sa balipay. Ubing dapay, papa. Nalpasan titulagan me, kadag itinaganak ni Felina. Ngayon tun makalpas da iti panagadal da. Agkalaysadan. Papa, Siyak ti masurot, nena. Gaputa pagsayaatan ni Jerome, ti pampanunutak. depende da ita ka ni Jerome, papa. Nasaya at ti pamilya da Felina. Awan ti pakasarsaritaan da amadi. Baknang dapay. Isu nga awan dakes na, no agkatuluyan da Felina kan Jerome. Umadaling ti graduation mi iti high school apo. Kamaudyanan na. Agturpusak matlangan iti sekundarya. Wala paok, nasayaan no kasta. Ket aginrolak tumatlaang iti kolehyo dito'y lugar tayo. Wan aapok, ikagumaam ti agadal. Wan apong. Imbagak mitten kadag iti anak ko at tulungan da ka iti pinansyal. Katuen kunada. Kas panang subadda iti panangkadkaduam kanyak dito'y balay. Apong. At danto kanugundaway nga agbakasyon da ditoy. Rumbang laang agbakasyon da apong. Iti kasta, makadan na yung matdagiti anak yo. Baknang tinakiasawaan da. Ket saan da akayat ti agsayang iti oras. Pasiga trabaho ti adda iti panunot da. Tapno saan amaksayan ti kinabaknang da. Isuaday ta, awan panawon da ngagbakasyon. Hangam sapay kuma, tatong palin da ti nasauda, nga iti mabeet ket sumarungkar da ditoy. Sapay ko maapong. Rumbang laang akasta ti aramidan da. Nagbiiti aldaw, Jerome, apok. Nakalpas ka ni ti kursum. Kat mabalinan, asikat ti mangi-manage iti negosyo tayo. Wan lolo. Ken kang runaan na. Agkalaysa kayon ka ni Felina. Jakpay kayat agkalay sa ita lolo. Kayat ko pa nga adalan anay mbag ti may papaniti negosyo. Hangam, kano nga kalaysa kayo ka ni Felina? Kanayon nakarangrangan ni Felina nga kalaysa kayon.
Basta diyak kayat nagkalay sa ita, lolo. Apo, kayat ko. Asak ba'y apo mo sayak. Kat makita ti panagkalay sayo kan na Felina. Atidog pa iti biyagyo, lolo. Basta ang kalay sa kayon. Dahil ta tinasket. No agkalaysa kami ka ni Felina. Amang ano sa anak ang makakonsentrate iti negosyo tayo. Ngamin, amo yung mati ugali ni Felina. Ti kayat na kat iso ti matungpal. Ti kayat na isulat tan ti masursurot. Anya? Iso alipaten nyo pa iti may papan iti kalaysa, lolo. Takayat ko pa'y nga ipamaysa ti negosyo tayo. O sige, sikati makamo. Ngam sakbay amatayak. Kaya't ko ang makita, ti panagkalay sayo. Naimbag ka orasyo, sir? Kastamat. Si kakadi ti kabarbaro a designer di ti kumpanya. When, sir? Nakitak na iti design mo agawn kat nagpipintas da. Pagyamanak, sir. Sige, ituloy mo ti trabaho. Sige, sir. Agyamanak, tamagustuhan niyo ti design ko. Hoy, babae. Si kakano ti kalaingan nga disenyo iti bado di ti kumpanya? Ha? Ma'am? Anya ti may pay ko? Kita man, no talaga nalaing ka? Kaya't ko asika ti mga ramid iti disenyo para iti wedding gown ko. Ma'am? Di nakadiyam mo? Siyak ni Sheila. Ti fiancé ni Jerome. Jerome? Ni Jerome. Ti akin kukwa iti daytoy akumpanya. Ha? Sige, agtrabaho ka. Diyak kaya taday talagtugtugaw ter aramidam. Tapno ada serbi ti panang susweldo ti kumpanya kan ka. Ditakan. Napanan? Jerome? Wan, malagip ko ni Jerome. Kasla... Isong agpaiso ni Jerome. Nga apay adinak malasin. No kasta... Kumpanyada daytoy nastraga. Awanan, Sheila. Naungawan ti negosyo. Inungaw ni Papam. Agasam. At dagayam sa bali a babae iti biyag na. Kat iso tinangar-aramatan na iti kwarta. Aging nga inot anarpoog ti groserya. Kasanuta itan, mama. Awahan na. Daytoy labalay tinamnamata. Kanti daga. Ilako yon, mama. Kasta ti pampanunutak. No saan nyo nga ilako? Pangalaan tayo nga rod, iti gatang tayo, iti kanan tayo. No apay nga minadi mo intuloy ti panagadal mo. Diad ako man natalgad at trabahom ita. Alakit din. Awanan ti adu paya sa umama. Ilako yon ti daga. Puwera day ti balay. Gaputawan pag naadan tayo, no ilako yo. Sige. Mangkita ak iti buyer. Amo kon, mama. Ni Jerome. Wan, umasadagtakan kwa na. Taiso ti manggatang. Ilako ta ti daga iti nangina. O sige. Ingam, kasano ang makasarita ta? Mapantay di balay da. Kat kasarita ta ni Jerome. Anya, ilako yo, ti dagayo. Uwan ko ma. Mabalin ka di ada kayon ti manggatang. Auntie Nena, ni Jerome tinalagip ko amang gatang iti dagami. Iso nga imay kami. Kasta ka di. Maya ti lokasyon ti daga. Mabalin nyo apatakderan iti dakkel abalay. Sige, ngam kasaritak pa'y ni Jerome. Iso ti mangeteng, no gatangan mi ti daga, wano saan. Kastagayam, mama. Ilako da di daga da Sheila. Wan anak, ngam panagkunak kat nasaysaya at dusika ti manggatang, ngam ti gatangan ti sabali. Taiti kanito nga agkita kayo ka ni Katrina, kat mabalin na asubyan kan ka. Wan, mama. Nasaya at dayta anak ko nayo. Kat kasano anak, gatangan ta ti daga. Wan, mama.
Malagip ko ba iho? Manun atawan tinapalabas. Ngam di kay pa'y nagkit-kita ka ni Katrina. Wan nga rod, mama. Sapay ko matagsabat pa iti dalan mi. Jerome, nagpaaramidak iti disenyo ti trahe di bodak iti kabarbaro a designer ti kumpanya. Kita akman no talaga analaing? Trahe di bodam? Wen, kayat ko ang nakasaganan ti amin ang maaramat para iti kalay sata. Anya? Mayat ka man kan saan. Talaga nga agkalay satan, Jerome. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Gasas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakalpas ni Katrina iti panagadal na komersyo. Nakastrak iti trabaho iti kumpanya da Jerome, kasmay sa designer iti badbado. Nagpaaramid matkankwana ni Pilina iti design ti aramatan at trahe di boda, intun kaaldawan ti kalaysada. Itagagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Gasal, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya? Trahe di boda? Wen, kayat ko ang nakasaganan ti amin ang maaramat para iti kalay sata. Anya? Mayat ka man wenno saan. Talagang agkalay satan, Jerome. Jak pa'y kinanunungan dahi ta ang banag. Awan pa'y dahi iti panunot ko. Agpapanpay? Kat no napintas ti design ti trahe ti bodak nga aramidan dahi dya a designer. Ipadait ko na dagos. Ngam no sana napintas? Paikat ko langan dahi dya babae. Tawan matgayam serbina. Sayang lang ti may susuweldo kan kuana. Awan karbengam amang paikat iti uray asino nga empleyado iti kumpanya. Agbalinak to nga asawam, Jerome. Ngarwad, adda karbengak ang makibiyang iti kumpanyayo. Oh, kasano, nena? Gatangan nyo ti daga nga ilaklako mi? Di kaganat, Gloria. Naskan amapan pa'y kitaan ni Jerome tinasao adaga. Kaano nga min ang mapan nakitaan? Ngam no diyo masango, di ilako min iti sabali. Saan da kami ti manggatang. Apay, rush ka di at talaga? Wan kasapulan mi ti kwarta. Gaputan na bankrupt ti negosyong Kat pangusaran nyo, iti paglakon nyo, iti daga? Siyempre, para iti pagbiag mi nga agina. Alangan nga agbisin kami. Saan nyo ka di apag negosyo? Makitan tulat ta. Basta ilako mi ti daga, tapno saan kami nga agbisin. Ala, di kagdana, Gloria. Umay kaminto, kat kitaan mi ti ilaklakom adaga. Tatalaga agatangan mi. Kumusta ti kumpanya, anak? Awan parikot, mama. Saan ka kadi ama kumikom? Mapanta ko makitaan ti ilaklako ni Gloria adaga. Sige, mama. Noadda ko man ni Katrina, di na itulok nga ilakod na na Gloria ti daga. Ayan nga taitan ni Katrina. Agparparik na kanyak nga agkita kaming tumot lang, mama. Manun atawan tinapalabas. Nalabit, nakagraduar ko maitan. No nagtuloy iti panagadal na. Wan nga rod, mama.